Ndagira ngo ntangirane ikibwirizwa cyangwa se ijambo ry'Imana. Hari impamvu ngiye kurisoma kubera ko inkuru ngiye gukora ireba bano batubuzi biyita ngo nabakozi b'Imana. Harimo bamwe babigiyemo batarabihamagariwemo, harimo n'abandi bahamagawe, harimo n'abandi bihamagaye. Niyo mpamvu ngiye gusoma kino kibwiriza cyangwa se uno murongo uboneka mu Efeso 2 no ku 10. Umurongo mwiza cyane naraye ntekereza ungiraho imbaraga, uranzingazinga, urampfunyika, ndavuga ati reka nze kuwusoma. Mu mwandiko wacu w'uyu munsi haravuga ngo kuko turaba yaremye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Kenya i Nairobi mu muhana w'iwanyu ahantu hamwe tutavuze, nabonye ibintu zo kuvuga imihana biha bitera umwuka utari nka mwiza, abantu bakikeka abandi bagakeka, ariko reka tuvuge ngo Kenya i Nairobi mu muhana ahantu kanisa ryacitsemo ejo bundi. Nikimenyimenyi uwo mugabo ntiyasenze uyu munsi. Iriyinga yo ku minsi 20 tiyasenze. Iyo nkuru ushobora kuba uyizi cyangwa se ari ubwa mbere igeze mu matwi yawe. Nabonye hari abagiye bavuga ngo tuduhimba content, duhimba twege dukora inkuru ziriho nizo twahawe. Yagumye kubiserere mu matwi y'abantu, aguma guteza abantu icugazwa, aguma kwera imbuto mbi, kuko ntiyigeze ahamagarwa n'Imana yari ihamagaye. Munyumve neza, simpantuka abakozi b'Imana kuko uyiwe ntabwo ari umukozi w'Imana. Nababwiye ngo umukozi w'Imana uhamagawe n'Imana ntitumuvuga. Ngo warasize yera imbuto. Cyo twakivuze habe namwe murakizi. Uyu mugabo imbuto ziwe ni hafi ya ntazo, ni zibi. Izibi zo yera nyinshi, inziza zo ntazo. Abandi benshi nabashamikiye ku isano ryanyu. Uwo muhana wanyu ukunda kurangwamo amakuru menshi atari meza. Uyu mugabo yagize atya, atangira gusa n'uwinjirira umugabo mugenzi wiwe, bagiye guhuza inshingano cyangwa se bafite titiri igiye kuba nk'imwe. Murabizi ko umukuru aba afite umutoya n'umutoya afite undi mutoya, bakagera kuri batwebwe b'abakristo bari aho ngaho, badafite icyo bica n'ico bakiza, gusa baje gusenga Imana bagataha. Uyu mugabo yinjirira umugore wa mugenzi wiwe, aragenda akomeza kumubera ikigeragezo. Kwa ya ndirimbo yatewe ngo ibigeragezo si karande, ariko iyo yabaye ikigeragezo kiri karande, yama akomeza kumuvogera, kumuha za message zitari nziza. Ayo makuru murayazi wanya aho ngaho niyo byabereye. Message zitari nziza, ibintu bitari byiza bidakijijwe, birimo no kumenyerana. Biragenda umugore agerageza bibwira umugabo wiwe ufite nawe giti muri iryo kanisa, wungirije uwo mugabo twatuvuga. Arangije umugabo ati hoyaye, bino birakabije, nubwo umugabo nta mbuto yera ariko yarengereye. Biragenda bagera igihe cyo kuvuga ngo uyu n'umugore n'uyu mugabo atereka tuzatego n'umugabo kuko turi nimba ari seriye, kandi uyu mugabo nta mbuto yera iwanyu. Iwanyu muri uwo muhana wanyu tutavuze, nanze kuvuga mwuka mumumenya kuko imbuto ziwe ziri hafi ya ntazo. Uwo ntago ari umukozi w'Imana, uwo wihamagaye ariko ufite imbuto ziri zero mbi cyane. Biragenda umugore n'umugabo bagera igihe cyo kuganira, ati uyu mugabo n'umundi bazagomba kumuvuga cyane hano iwacu, none reka tugire gutya, reka tumwemerera ze, namara kuza ndakora ko tubigenza. Mugabo araza wihaye peta mu gisirikare, peta yaharanirwa. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafite service zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na service za MoneyGram, Western Union. You are welcome. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza, we bukenda sana bugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeza abane nawe muri gahunda zawe nziza urimo. Imana ikomeze yagure ibyawe. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mutugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, turamukije abanyarwanda bose ku isi, ngo yambi mugire Imana. Turamukije abantu bari ruguru iwacu ku ivuko
aho twita ku itongo. Abantu banze kuhava, banze gusiga gakondo yabo, banga gusiga ubutaka bwa basekuruza. Turabaramukije kandi tubahaye yambu, ngo Imana ikomeze ibishimire mu byiza muha muteganya gukora ndetse n'ibyo murimo ikomeze byaguke. Turamukije abantu bari ku rugamba AFC M23, turabaramukije cyane, ngo Imana ikomeze yivange mu zanyu kandi Imana ikomeze ibishimire. Turamukije abantu bari muri Afurika bose, ushobora kuba uri muri Afurika ariko turi umunyafurika, abo bantu turabaramukije. Turamukije abanyaziya n'abanya-Europe n'abanyaburayi n'abanyamerika, turabaramukije cyane, ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Umugeni wa wundi ngo nta mana nta buzima, natwe tutabafite n'ukuri ntacu twaba twadukora, kandi turiho kubera mwebwe. Dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV, wahisemo kuza kubana natwe, wakoze ikintu ciza kandi ikintu utazicuza. Uri intwari, Imana iguhe umugisha kuko kuba waremeye kubana natwe cyangwa se kuza kwirubura mu ikanisa ryacu. Rero abantu bafite ababo mu bitaro, harimo abarwayi, abameze nabi, turabihanganishije kandi tubaye mpore, ndetse n'abantu babuze ababo namwe turabihanganishije kandi tubahaye mpore. Hano mu isi turi abagenzi, twaje gusa mu isi gukambika iminsi mikeya cyangwa se iminota mikeya ku imyaka 1000, ngo ku Mana ngo ni umunsi umwe. None gaba abantu bazapfa bafite imyaka 30, nimba bamaze amasaha ngahe ku Mana? Iyo ni ibanga ry'Imana, ariko kazi ya Mungu haina makosa. Ndagira ngo ntangirane ikibwirizwa cyangwa se ijambo ry'Imana. Hari impamvu ngiye kurisoma, kubera ko inkuru ngiye gukora ireba bano batubuzi biyita ngo n'abakozi b'Imana. Harimo bamwe babigiyemo batarabihamagariwemo, harimo n'abandi bahamagawe, harimo n'abandi bihamagaye. Niyo mpamvu ngiye gusoma kino kibwiriza cyangwa se uno murongo uboneka mu Efeso 2 no ku 10. Umurongo mwiza cyane, naraye ntekereza ungiraho imbaraga, uranzingazinga, urampfunyika, ndavuga ati reka nze kuwusoma. Mu mwandiko wacu w'uyu munsi haravuga ngo kuko turaba yaremye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nababwiye ngo tugiye kuganira hejuru y'abibesha ko ari abakozi b'Imana kandi hari abakozi ba Satani, hari ba Sekibi. Satani hano mu isi naho ahafite abayoboke kandi afite n'amakanisa. Ibintu ni bitatu. Mu murimo w'Imana harimo uwahamagawe, uwo ni uwa mbere, ari nawe wera za mbuto nziza, ari nawe wa muntu tuzatwumva mu bw'ubuntu bwa bundi muzi bw'ubucafu. Hakaba harimo n'umuntu wihamagaye, twumva muri ya mabi yose. Hakaba n'undi muntu nawe ubirimo ariko atabisobanukiwe. Uw'Imana yahamagaye ntacu tumuvugaho kuko yera imbuto tukazibona, ariko uwihamagaye niwe tugiye kuvuga. Kenya i Nairobi mu muhana w'iwanyu, ahantu hamwe tutavuze, nabonye ibintu zo kuvuga imihana biha bitera umwuka utari nka mwiza, abantu bakikeka, abandi bagakeka, ariko reka tuvuge ngo Kenya i Nairobi mu muhana, ahantu ikanisa ryacitsemo ejo bundi. Nikimenyimenyi uwo mugabo ntiyasenze uyu munsi. Iriyinga yo ku minsi 20 tiyasenze. Iyo nkuru ushobora kuba uyizi cyangwa se ari ubwa mbere igeze mu matwi yawe. Nabonye hari abagiye bavuga ngo tuduhimba content, duhimba twege dukora inkuru ziriho nizo twahawe, bikaba akarusho nyiri bwitakaza kazivugira. Uyu wiyita ngo ni umukozi w'Imana, role yahawe cyangwa se yihaye tuyivuga, ariko afite ikanisa ayoboye. Yagumye kubiserere mu matwi y'abantu, aguma guteza abantu icugazwa, aguma kwera imbuto mbi, kuko ntiyigeze ahamagarwa n'Imana yari ihamagaye. Munyumve neza, simpantuka abakozi b'Imana kuko iwe ntabwo ari umukozi w'Imana. Nababwiye ngo umukozi w'Imana uhamagawe n'Imana ntitumuvuga. Ngo warasize yera imbuto.
ico twakivuze habe namwe murakizi. Uyu mugabo imbuto ziwe ni hafi ya ntazo, ni zibi, izibi zo yera nyinshi, inziza zo ntazo. Ayoboye kanisa niwe waryiyoboyemo nyine, kuko ntawamuhaye ico giti. Amadaraka afite yose ntawayamuhaye, yarayihaye. Yamara ukamusanga yambaye costume ngo ndi umukozi w'Imana, ngo nyoboye kanisa ryitwa gutya, ngo mfite abashirika ngo 100. Muri iryo kanisa abantu barimo benshi ni bene wanyu, abandi benshi nabashamikiye ku isano ryanyu. Uwo muhana wanyu ukunda kurangwamo amakuru menshi atari meza. Uyu mugabo yagize atya, atangira gusa n'uwinjirira umugabo mugenzi wiwe bagiye guhuza inshingano cyangwa se bafite titire igiye kuba nk'imwe. Murabizi ko umukuru aba afite umutoya n'umutoya afite undi mutoya, bakagera kuri batwebwe b'abakristo bari aho ngaho badafite ico bica n'ico bakiza, gusa baje gusenga Imana bagataha. N'amakanisa ubina nayo bunyine asigaye afite ibintu nk'ibyo. N'igihugu kurya igihugu kiba kiyobowe na perezida na visi sekreteri, umujyanama, umubitsi, umuvugizi, niko n'amakanisa bunyine ameze, afite imizo za departement zose. Uyu mugabo yinjirira umugore wa mugenzi wiwe, aragenda akomeza kumubera ikigeragezo. Kwa ya ndirimbo yatewe ngo ibigeragezo si karande, ariko iyo yabaye ikigeragezo kiri karande, yama akomeza kumuvogera, kumuha za message zitari nziza. Ayo makuru murayazi wanya aho ngaho niho byabereye. Message zitari nziza, ibintu bitari byiza bidakijijwe, birimo no kumenyerana. Biragenda umugore agerageza bibwira umugabo wiwe ufite nawe giti muri iryo kanisa, wungirije uwo mugabo twatuvuga. Arangije umugabo ati hoyaye, bino birakabije, nubwo umugabo nta mbuto yera ariko yarengereye, yakinye na wrong number. Hari abantu umenyera bakakwereka ko batamenyerwa, bakaguta hanze. Hari n'abantu ushobora kuvogera bakakwereka ko ntaco bibabwiye, ari bakeresine bari aho ngaho, amakuru yabo ntaco babwiye. Ariko abantu bose suko bameze. Hari ukoreraho gusa akagukubita urusha, n'undi witsamuriraho akakubwira ngo gakira, undi akagukubita n'ingumi apana urusha. Biragenda bagera igihe cyo kuvuga ngo uyu n'umugore n'uyu mugabo atereka tuzatego n'umugabo kuko turi nimba ari seriye, kandi uyu mugabo nta mbuto yera iwanyu. Iwanyu muri uwo muhana wanyu tutavuze, nanze kuvuga mwuka mumumenya kuko imbuto ziwe ziri hafi ya ntazo. Uwo ntago ari umukozi w'Imana, uwo wihamagaye, ariko ufite imbuto ziri zero mbi cyane. Biragenda umugore n'umugabo bagera igihe cyo kuganira, ati uyu mugabo n'umundi bazagomba kumuvuga cyane hano iwacu, none reka tugire gutya, reka tumwemerera ze, namara kuza ndakora uko tubigenza. Mugabo araza wihaye peta, mu gisirikare peta raharanirwa, no mu by'Imana peta raharanirwa. Kera abantu ba kera bageza baje kuguheza ubupasteri, bakabanza bakakurera iyepfo, ukava ku muntu ushinzwe ibigori byatanzwe mu makanisa ko ndavuga ruguru, bikagenda bakakugira ukuri sadaka, bakakugira uw'amatangazo, ariko bakurera ngo barebe imbuto zawe koko nimba hari ico zizamarira abo uzarera nawe. Ariko ubu nyine umuntu azamapfa gusa kuzuriya kubera ko ngo afite ikoti ryiza, ngo afite abana hanze, ngo bamuhaye igiti kera, ngo baye pasteri, atarabyize, nta muhamagaro, nta mpano, gusa ngo afite ubushobozi ngo ni pasteri. Wa mugabo niwe tuvuga wewe. Bagera ico gihe umugabo n'umugore cyo kuganira baje yo nama, umugore aramwemereza mu rugo iwiwe, iyo nkuru irahari, muzayimenya, nyivuze mu bambere ko iyo nkuru irahari. Arangije uwo mugabo araza, amare kuza ashaka gukora ibintu bitari nkabyo, bya bintu twababwiye bitari by'umuntu w'umukristo w'umupagani. Umugabo nyiri urugo ari mu cumba, ibiganiro bigeze kure kera intego bayumvikanye ngo bayikore. Umugabo yamava mu cumba arikoroza ngo ngo muraho neza mushumba, dore ngo icu yacamubanye cinshi, imbuto ntazo, imbi nizo nyinshi afite muri we.
birasakuza muri quartier biramenyekana mu muhana iwanyu tutavuze izina mare kumenyekana wa mugabo aramubwiye nyiri ugati sasa uko bimeze ndasohotse ibyo gukorana umurimo nawe ntibihaba kuko nta mbuto wera abazodukomokaho cyangwa se abo tuzarera ntacu twoba turi kubaha ikiruta byose reka nje nigendere ureke no kuzoba n'ikirangantego canje bavuge ngo uriya mugabo asengera kwa runaka mu muhana wanyu ahangaha muri Kenya Nairobi niho byabereye bimaze iminsi 3 hafi 4 nuko ngayo amugabo arasohotse nikimenyimenyi itariki 20 z'ukwezi kwa 7 tiyasenze kandi n'umudamu yari afite akantu ashinzwe mu ikanisa ko muranyumva cyane abo muri uwo mwana ko muranyumva nge baraje ngo iti kujyawe ngo amagambo yawe reka abo muri uwo muhana w'i Nairobi mwebwe ko muranyumva cyane birabaye wa mugabo arisohokeye itariki 20 harejoga niyinga ntiyasenze nico kimenyetso yiriwe mu rugo wenda ashobora kuzapanga handi yirubura cyangwa se agafungura iryiwe nawe arabyemerewe ano makanisa kuyafungura n'ubushake gusa no kuba gusa ufite ka connection ku muntu uzo kwishurira ikibanza ngo mfite kanisa ngo sponsor ngo ari hanze makanisa y'ubu ngubu amenshi yabaye mugani wa William ngo yabaye imiryango yabaye y'abakazana abaye abakwe nuko biragenda iyo nkuru iragendera sakara mu muhana wanyu murayumva abandi ntibayumva yamenyekana nuko niyo nkuru nifite kubaheza uyu munsi ariko ico nibaza ko wihamagaye uratekereza ko uzaguhemba ariko satani azaguhemba kuko uramukorera kuko imbuto zawe ntazo wera kabisa zoja n'abantu kumusaraba ntazo ahubwo wewe ukora babuza kwinjira mu kanisa hari abantu bamwe usanga bitwa ngo bayo makanisa bakaba nta mbuto bafite n'abandi bababona bamenya ngo yowere no kanisa akavuga ngo nimbaruka makanisa y'ubu ngubu ntacunjana mu kanisa hari abantu basigaye babona abandi bakavuga ati abangaba bo uyu nguyu wahaye akorera nyina azamuhemba umwami ukorera azaguhemba iso ukorera azaguhemba ibihembo ntibiri kure ni hano mu isi Yesu azababwira ngo mumve mbere mwankoze zibi bimwe ngo simbazi hamuwaga nanone ubanze wicafuze numara uzogende wihagire ube muzima use neza uje mu bandi ariko reka kwitwikira umwambaro utukisha abakozi b'Imana utukisha umurimo w'Imana umukozi w'Imana wahehe kuba gusengera ari cene wanyu gusa bakoresheje uw'Imana yahamagaye n'uwahamagawe n'abantaba batandukanye kandi bakorera bamaba babiri ako sinzi impamvu abantu nk'abo bashira ibiganza ngo mukabyemera je umuntu udafite imbuto nzima kabisa muri society ntiyonshira ibiganza ngo mwemerere nubwo yego hari abantu baba abapagane mu ngeso mbi bakerekwa bagashamburiya bagakura ibiheko ibintu nk'ibyo ariko umuntu umeze gutyo kabisa njewe ntiyonshira ikiganza ngo mwemerere kazi kabo no gucuragura gusa no gukomeza kuyobya abantu ino nzira kigoye ino nzira iraremereye ni inzira y'amahwa mugani ariko iyi nzira yo kuja mu ijuru nimbazoje abantu bangana gute mu ijuru ukamubona umuntu wemeraga ngo n'umukozi w'Imana uzi ijambo uzi kuvuga ukamumwumva mu buntu bw'ubushenzi gusa buri aho ngaho ubuntu budafite epfo na ruguru jewe bizaba benshi n'intege kavuga ngo reka menye ko ndiringa n'Imana yanje ariko bakozi mwihamagaye ko muradusubiza inyuma cyane mureke gutukisha abakozi b'Imana dufite abakozi b'Imana benshi muri Kenya bihamagaye habe nahi iwanyu muri ico gihugu urimo hari abihamagaye dufite n'abakozi b'Imana bahamagawe kandi basizwe koko bikwiye
bera imbuto rwose. Izo mpamvu urabizi nimba uzugera mu ikanisa, pasiteri wanyu uzi ukuntu wenda mubanye, cyangwa se uzi ibimuvugwaho, uzi ibyo nawe yivugaho, mbese uko ameze urakuzi. Niba ari umuntu ufatika urabizi, niba ari umuntu w'akazi yazo urabizi. Ariko umukozi w'Imana wera imbuto nyawe ntazavogerwa. Habe n'ugerageje kumuvuga ntibizabimugwa neza, ariko uno wihamagaye ayi wowe tumutondagira, kuko nawe aba yaremeye kurambarara tugacaho k'ikiraro. Iyo nkuru nisha mu matwi yawe cyangwa warayimenye, twebwe tuvuga ibiriho, ubyita uko ashaka, ni uburenganzira bwiwe, natwe tuvuga ibyacu kubera ko ari uburenganzira bwacu. Ibintu byo kumentioninga agace twarabiretse, ibyo kumentioninga amazina byo twarabiretse. Ariko mureke gutukisha umurimo w'Imana. Uyu murimo si uwa so, uyu murimo si uwa sokuru wawe, uno murimo si uw'umuryango wawe, uno murimo si uw'iwanyu, ni uwa data. Ugomba kuyoboraho abantu benshi bagakizwa bakaja mu ijuru, ukatubera ikiraro ciza, tutubera ikiraro kibi, ukatwerera imbuto. Aho ngo tuzabimenyera ni ku mbuto. Tazo ufite, tazo. Iryo kanisa riheza abarishoboye bariyobore, wowe nta mbuto ufite. Ngo yambaye ikoti gusa, ngo mfite mfite ubushobozi. Ikanisa ndago rifungurwa kubera ubushobozi. Reka kanisa ni umuhamagaro w'Imana, ni umuteguro w'Imana. Mureke kuyobya abantu. Wa mugabo we cyo kuyobya abantu. Inangaye Nairobi n'aya makuru ahari nayo twari dufite kuvuga. Reka tubabwire ngo nimuzoza muja kwirura mu makanisa, muzamubanza mumenye imbuto uwo mushumba yera, mumenye umushumba uko abanye n'abakirisitu, mumenye uko umushumba abanye n'Imana yiwe, kuko umuntu ubanye n'Imana yiwe neza yera imbuto, arangwa n'urukundo, avugwa neza n'abantu, nta muntu uzumuvuga nabi, nta n'umuntu wamuvogera, nta n'umuntu wamukandagira. Ariko wowe hari umugani, nimba ari iki, ngo umukobwa niwe uzuhitamo ngo kuba amata y'abashitsi, ngo cyangwa kuba shikareti bakandagira. Mukozi w'Imana, tubera amata y'abashitsi, tugomba kwisuzuguza, uba umunyacubahiro, uba umunyagitinyiro, usenga Imana iguha ibyo bintu. Abantu tubagomba kuvogera, abantu tubagomba kukumenyera, nawe uve muri ibyo ngibyo urimo. Mu muhana wanyu no twari turi inahangaha, reka ducumbikire aho ngaho, tubabwira ngo abantu muhinduke, muve mu byo murimo. Nimba ufite gukora Satani mukorere, mube n'inshuti yiwe cyane kumugaragara, tubimenye. Tuvuge ngo asenga Nyabingi, ngo asenga Dagoni, ngo agira ibindi asenga tutazi. Ubanza ubikorere n'ukutwa, wihane, ugende ukorera Imana. Ureke gucerezeza abami babiri. Ntabwo Imana izaguheza purusa runaka, Satani ngo aguhe runaka. Ayaye, korera umwami umwe nyine, umara amazi ukorera umwami umwe. Wowe wa mugabo we tuvuga. Ngayo nguko. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafitiye serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome.